Çıktı. Gel общий çıktı. Yol. Чемпионның сөз алып. Lan tartып qo'yalım. Bir tart qo'yib. Rus buradan жеңіс болсын жолы. Rahmat, Allah razı olsun. Allah'dan gana baratın sen. Ушлага bir çıkış oldu. Biz Meldeş yönünde bir-iki söz. Meldeş aябай son boldu. Aябай жақсы даярданыштыр спортсмендер. Рахмат ушунчалык. Бул баары Алладан болду, бар нерсечи. Эй! Finaldık Betteş yönünde de Тихо, Finalдык Betteş. Атаандашыңыздын нааразы болуп жатканда кандай комментарий бересиз? Эми бул спорт. Спортто бири утат, бири утулат, утулган нерсеге чыдаш керек спорт болчу. Реванш жөнүндө кандай жооп кайтарасыз? Реваншка 57 өтүшү курсам, 57-ге. 57 өтүшү курсам. Жеңиш Рахмат ака, Алла разы болсун. Рахмат. Жеңиш утту. Git, sen ya, git şurası tartışma çık bana.